Evo, veliki pozdrav svima, evo ga, moj drugar Miloš. Pozdrav. A brate moj, evo, večera ćemo se malo družiti, igrati ovu igricu Bro Force, malo da se zabavimo. Evo koji ste, moj drugar Miloš je spreman. Pa da, biće akcije sad, Biće, bate, ima krvi do koljena da bude. Da ih razbijemo. Eto tako, pa da počnemo ljudi. Pa da počnemo, bate, a? Počinjemo. Jesi spreman? Jesam. Pa super. Krećemo. Volim samo da uključimo mi ovo, da podesimo. Da probamo u Bro Force igricu, da vidimo. Po prvi put. Biće zajebano. Ajmo, bate, ajmo. Bro. Da im pokažemo ko je bolji. Koji si? Ja sam Rambo, bate, a ti Boško Buha. A, Boško Buha, kad im bombu baci, sjebali su. Ne, O, ti to ćeš mene, bate, malo, ono, ajde. čekaj, Boško da skoči, jedan dobar skok ima. Vidi ga. Boško i kolutovima, i šta radi? Ajde, bole. Šta bole, neće. Evo ljudi, zbog igrice nismo htjeli da uključimo, da smetamo gore, da nas vidite. Bolje ovako, čućete nas, bit će to dobro sve. Eto ti sad uzeo drugog, to ti je onaj s bacačem plamena, Ovo bate. je dobro. A, Wesley Snipes, bate. Gledaj ga. Ja ovoga iz gore. Tek da se povrnem, ovoga moram. Bate, možeš ti to bez mene? Gledaj, šta je radi? Ova sam ga izgorio, bate. Wow. Ajde, bate, penji se. Ima svaki put. Bravo, ma. 3, 4. Ček. Da. Ajmo, 3, 4 sad. Bravo, bate, prva misija gotova. Nema, vježbo si mi prstiće danas. Ajde, Rambo. Ne. Dobar si. Čekaj, koji sam ja? Aj, probaj. Pa ti si propadao, bate. Ti si prije bio, ne? Pa dobro li ti sad ću ti ja bat spast, nema ti problema, bate. Evo te, bate. Ti si sad čak Norris, bate. Sad su najglavne. Ne! Ne zna si ko je gori, Šta se radi? Ja sam crnac. Dobro. Ajde odmah vamo. Penji si. Ti si Bruce Willis, vidiš? Ja, man! Ajmo, Bruce. Sad ću ja ovime da malo dadnem vatre. Da. Ubiše me, bate. Oslobađaj me dolje, bate. Ček. U stvari nemoj gore ti je bolje. Gore se popni pa me oslobodi. Da. Ček, samo ovako. Ajmo, majster. Moj ono, znaš, držiš gore i... Eto ga. Rokim to je, slobodi bata svoga. Ja, man! Rambo! Idemo, Rambo, ajmo. Pokaži šta znaš. Dođi. Razbili smo ih, da. Kazali smo im ko je bolji. Da. Ajmo gore. Biće i ova brzo završena. Brzo. Bate, si spreman. Čekaj, sekund, samo. 3, Ajde. 4 sad. Bravo. Evo i ovo, čas posle. I drugu brzo završena. Lagani. Vidi se si vježbo, bate. Šta reći? Ajmo sad vidi koji si. Ja sam Rambo, ti si ovaj Wesley Snipes, bate. Evo vam ću i sad isići. Sad penji si, op. Evo. Ajmo. Kakav skok. Ovo je ono, bate. Čuvaj. Šta radi Rambo? Kopao sam put, bate. Ajmo, samo brzo uda. Eto, Da. čuvaj sad. Znači ne pane to, pazi. Samo se zaletimo sad, bate, ovako i brzo. Op. Di ti? Dobro, nije tu, sad ću ja ovako. Čekaj. Moraš merdevine iskoristiti. Merdevine vamo, lijevo Evo. pa se gore penji. A bate ti ne moraš tu, možeš vamo desno skroz dodeš, znaš? Kada im možemo dođe, ne može. Piči tamo desno, možemo ovako, bate. Ovuda. Gdje je tu? Zoveš ono, pa kad skočiš vamo dolje. Evo ga, Boško Buha.
Ajde, moj Boško. Sad tu da probijaš. Ajde. Gdje je Teta? Brate, da nas pobiješ hoćeš. Da ima da slobodno. Zvizni im jednu bombu, da. Sad. Da. Jel ti obate šta je naprijed? I sad sudija Dredd dolje, vidi ga. A sudija Dredd je opasan igrač. Ne znam, ovi ne znam šta ih je snašao. Ubiće me, bate, moraš ovdje da me spasiš, ba. Samo da ima, što radi sudija Dredd. Da nije da odbrani. Dobro. Čuo, kako mu se puška čuje čovječe. Ubija Dredd. Evo, ovdje uđi da me slobodiš. Sad ćemo sekund. Boga mi što je dobar ovaj Sokić, brate. Kako trči sudija Dredd, a? Dobar ovaj Sokić, brate, uz ovu igricu. Dobar. Do ova usta ne budu suva. Ajde. Čekaj malo, da im da malo vatre. Čekaj, vaj. Ajmo ovamo je, bate. Penji se. A gleda sad ovo, gledaj. Hop. I ovdje nas čeka. Dolje. Ajmo. Čekaj. Ajmo i ovu misiju dopagnu. 3, 4, sad! Bravo, majstor. I ovo očas poslao. A, evo nas mi ono... Ti si čak Norris, znaš, neću ja njemu, čak ti sam da. Neka i mene čak Norris. Ajmo čak. Drži je toga toga. Mislim, kako se penješ? A svaki ima nešto, brate, drugačije, jel da? Sad ćeš da vidiš. Evo ga, Bruce. Hoću da pokažem. Ovo je Bruce Willis. Ubiće me, brate, oslobađanje, ovdje ustavljam. Samo da odradim jednu snimku, ovako. Jao, obadvic. Evo ih opet. Nastavljamo. U stvari samo ja. Sad ću te osloboditi. Hoćeš ti to odraditi. Ajmo, Wesley Snipes. Znaš što mi se ne sviđa ovaj, kako se zove... Što ovo gleda kako barata? Mačem, ali. A jebi ga, brate, ali možda skoči, sio koliko možda skoči. Ajde, penji se. Ali je brzo zlega. Kako nije? Ali dobi što padaju. Čekaj, ne penji se, ubit ćete. Druge će ja stvarno... Ubiše me, te ovdje oslobodi me. Prokopaj tunel kroz te zidove, mače mi, oslobodi me. Nemoj bure. Bure će te raznijet, brate. Tu sad kroz zid slobodno. I cepaj. Ovo je mač dobro. Jo. Što to kopaš dolje, brate? Ubio sam ovoga, jesi vidio? Ajde, penji se. Ne zebaj, što si prokopao tu na tunele. Kakav fora. Ubi se me, bate, penji se. Dalje, sve moraš sam. U stvari moraš vamo dodeš, bate. Vrati se pa... Mogu ovdje prokopaj pa me vamo dolje oslobodi. Pa dobro, ali... Dobro radi mač, brate. Eto me dolje, vidiš. Samo gore skoči. Gore? Gore se penji i samo spuštiš tu. Jao, bate, ti poginu. A gdje ode ovo? O, doktore. Ti reče, eto ga. Ovo se ja... Evo i ja stradah. Sve ispočeo. Slabo nam ovo, bate, ide. Morat ćemo ovaj level i ovo na novo. Ajmo. Samo vidimo ko je ko. Ti si Rambo, bate. Neka, onaj Blade. A vaš da li me zapane Boško Buha. Ajmo bole, daj kuca da se vijesti. A, evo ga, tak. Brate, kao sam. Nagrdi smo na nas, gledaj sad, nešto sam ušao u... Jel, majmo, ubiše ga. Ubiše Rambo. Ubiše te, jel? Gledaj kako te šutira ovaj met. Nagrdiše me. Vidim. Ne, Sad si ti... opet ja. Najebem ti sunce. Nešto ti daju bati tih života, dosta je, znaš šta je to? Ruka. Mrštamo ga. Kako ih popali. Sad te bate. Eto te. Sad si bate onaj menin brek, znaš?
Ovo je dobar, jel? Znaš i kako mu je oružje, brate. Šta ih braći? Si joj kako pucaš, probaj, brate, tu od makse. Pucao se ja, jel? Gledaj. Nisi se, brate. Hajde. Hajde gore. Ajde. Bravo, pa ti se penji, ja sam bio popio gore, ajmo. Ajde, čekam te ja. Sad... Svi ova kad opali... Koliko ga baca nazad? Nazad. A dobro odrađen. Ajmo, bate. Čekaj. Ajde. 3-4 sata. Bravo. Koja je ovo treća, već završena. Odo smo na ljetovanje. Gdje ljetuješ, dobri smo. bate? Ti si, bate, Wesley Snipes. Falaj. Ne. Šta voli ovaj... Nemoj, bate, kopat tunele bez veze. Ubij toga dolje, bate, samo bježi od njega. Raznijeće nas. Bježi, raznijeće te. Jao, nisi ti si Wesley Snipes, sunce ti. Sad tebi će brad izvući. A, voliš da me spašavaš? Ajmo. Koji si? Dread. Ajmo, Dread. Ajmo, sudiju Ajmo. Gdje kako me ova trojica čekaj ovdje. Ubiš li se to? Ne, bre. Prikavam se. Gdje je taj kad im opali? Tamo mene pogodiš. Svi, brate, brate. Šta se radi? Hajde, lepi, da probamo još jednom ovaj nivo, a? Ajde. Moramo lepi. Moramo završiti. Ti staj s velikom puškom. Evo, ovaj je dobar. A ja ću ovoga bacača plamena. Meni se ovaj sviđa, brate. Jezda, ne može puno da baci, ali mi je interesantno. Kako se zove ovaj je dobar ovaj moj se. Baš Schwarzenegger, brate. Pa pogledaš mu sličicu tu. Pušti do ove ja da ovdje zapalim, da ne sve kaži. Ajde. Zapalim taj otvor tu i oni svi pogledaju. Smlekao se. Idemo, bate. Ne! Bate, skoči neđe tamo pa me oslobodi, jer me gore. Čekaj, možda odavde da skočim. Popni se ođe, razbije ovo pa spenji gore, brate. Ili se ođe vrati pa, brate, ne znam, pucaj tu, napravi ruku lijevo. Probaj, brate. Čekaj, ovom se vrati. Kakve merdevine. Brate, klizavo. Vidiš kako je vrijeme. Poledica je velika, jel? Poledica. Da. Biće da je. Sjeba smo se s ovim zimskim gumama. Ajmo, da imaš ko je. Ja sam Wesley Snipes, pušti ih mene, brate. Da ih... Baš. A moj kolutove radi, brate, neke. Pa taj, brate, super junak. Ja ću odmah gore da se popravim da sredimo. Evo ja ću. Ajmo, tako, brate. Faktor iznenađenja, na! Kako je pobje. Brate, uđi ako nećeš ovoga da budeš... Više taj Boško Buh. Saš čak Norris. Ajmo čak. Aj čak Ante. Uđi vamo vis. Yeah, man. Au, evo ga, The Snake. Kurt Russell. Gledaj ga. Ajde skoči. Ne, ubure, ubit će te, bate, bježe, bate. Vidio ga da je bur. Joj, pa gdje ubure? Aj, moram ti naći. Evo ga, ajde. Ali ovdje kad stiše mene, nađu. Ja rekao ubiše. Ajmo, bate. Faktor iznenađenja s leđa. Da. Evo ga. Ubismo se. majstore. Šta bilo? Ubiše te, ba. Gdje sad te mogu osloboditi ovamo da vidim. Uvijek se kuce, znači. Rambo je dobro. Dobro urađen. Daleko može ovo oružje da mu dobaci. Gledaj kučeta što te jede, brate, još da mi, gledaj. Ladno, šta je? Sladak si. Ali Ti, brata moga. Bježi.
Sad ću gledati, to je. A nije onaj snijeg. Ajmo gore se penji. A gledaj, bate ovu foru. Gledaj, vidi. Pucam ove pčeli, pane noga ovdje krupno. Gledaj. Gledaj. Jesi joj fore? Dobra fora za te. Ajmo mi idemo dalje, pa nema potrebe te da ganjamo. Zato je tako ovoga ovdje da sjebe. Da mu rohnemo bure. Ja, kako gledam? Idi tamo desno, pa nađi neđe, bate, gdje mi imamo neka veze. Pa me oslobodi. Čekaj, što ovo? Piči, moraš tamo ići, brate, čuš. Eto go, gore se penji. Odmah gubi. Miloše! Zašto? Baš ono... A još jednom, bate, probam. Ajde. Još jednom i... Ajmo, bate. Ko sad dođe? Daj, skoči. Ti si Dred, davaj, dred. A ja meni su dali ovoga s velikom puškom. Radi, Kakva puška. Gdje je taj najbolji? Mene najviše taj sviđa. Nije nešto, baš i... Masu puta poginju sam. Ne! Ubij me, bate. Jesi mene ubio? I sjebe i tebe. Moguće ovo. Evo ljudi, ko što vidite, ja i brat Miloš veze s mozgom. Teška ova etapa, bate. Ili mi nešto... Nismo noćas, brate, raspoloženi, ajde. Ja sam Boško Buk, pušti da im frnijem 2-3 dinamika, da se zabave. Lepo bihava, slušaj. Neće, pa to stići ovoga, ovaj mi je interesantan. Gledaj. Ja me pod guzice. Pa dobar je Boško Buha. Ti, bate, sve uvozi u deđu. Gledaj. Ti iđi gore onoj dvojici, Hoću, svjesni jedno. moram tu. Tu moram staviti. Sad ti sam. A ovo mene sad ubije. Brate, ubijte ploča! Evo te, bate, oslobodio te, brate. Šta se radi s pločama? Sasi, brale moj. Will Smith. Ajmo vidjeti. Stvarno. Will kad opali, unazad se vraća. Ali, brate, dobro je odrađeno, top. Znači, svi da bi savjetao ko nije igrao u igricu obavezno da instalira, da proba. Vidi, za guzicu mu zakači. Ne! Nije valjda ba dvojici sad opet, ja baš zato vam dajem. Evo, dobro neko živi. Ao. Eto ljudi, vidjeli ste da smo slabo odradili ovaj dio igrice. Eto, zabavili smo se malo. Bate, šta ti kažeš? Reci nešto za kraj, brate, ljudima, pozdravi ljude. Igrica je dobra, šta reći, preporučujem da se igra. Eto, bate moj, tako. Eto ljudi, veliki pozdrav od mene i Miloša i gledamo se nekom u sljedećih epizoda da nastavimo ovo gdje smo stali. Važi, bate? Istina živa. Ljudi, pozdravljam. Veliki pozdrav, čao! Ćao.